Ok, kako je to Turska bez kebaba? Upravo sam došao u prodavnicu koja se zove Paša kebab, ovo je brza hrana. I napravili sam kebab u ovoj sosiranoj kifli. Ovo je jako lepo miriše, evo kako je meso, dakle sve je to na onome, možeš kamerovanje slobodno tamo snimiti ako može. Dakle, tako, super. Dakle, na tome prave. Dođe kažem prvi za ovoga da vidim šta kaže. Tako. Kao sandvič, imaju kiselih krastavaca, ja ću malo da stavim dobro ovako i da šem za ovoga. Malo stavit ću malo kečapa i majoneza i vidimo se kad pojedem da kažem svoje finalno mišljenje. Ovako, jogurt je dobar, pomfriti kao svaki drugi pomfriti svake brze hrane, a ovo glavno je ovo, ovaj doner kebab u ovoj kifli. Kifla je bila previše velika, kažu da je bilo 90 grama mesa, tako piše, ali prevelika kifla za ono meso, dakle generalno previše hleba, ono je bilo 600 grama hleba na 90 grama mesa, što je stvarno pretjerano, više sam dobro mogli su da stave kilogram veknog hleba, pa i to bi bilo što pojesti. Tako da generalno ništa posebno, kao slično mi kao u Srbiji bi doner kebab, ništa posebno, čak i može u Srbiji bolji nego ovaj domaći turski, ali ima ovdje još sigurno i boljih. Dakle, ovo je Paša doner, generalno za celokupno iskustvo 7 od 10. Idemo na sljedeću hranu. Ok, sljedeća stvar jesu ovi ulični prodavci što prodaju kukuruz i kesanje. Hello brother! Can you make me, I want free corn, 210, 3 corn for me. And I want to be very salty. Very salty. This one or this one? This one. Come here. Okay. Very salty, thank you very much. Oh, very hot, very hot. Veoma vruće. Abim benim karşıya bakın. How much? Abi. 70. Buyurun. Dobro, nije loš. Može proći. Ok ljudi, da li znate koja je ovo prodavnica? Pogledajte kako se zove Balkan u Kantaši. Dakle, ovo je bukvalno mjesto gdje služi sve što je sa Balkanima. Ima i zdravče hrane, ima sigurno i bugarske i grčke. Sad ću da vam pokažem kako izgleda unutra. Ovako lokal izgleda s polja i nije toliko strašno po cijenama koliko sam i mislio. Sad ću ući unutra nešto pojesti. Treba da pravimo ovo. Dobro je. Naravno da ću doći da ništa posebno. Da vidim kako je ovaj sutujaš mali, ovo sutujaš, ovo. Deset, da prvi minut tiroliće, ovo ja obožavam jesti. Evo u mlijeku. Deset do 10, stvarno je hrana super, tako da posjetite balkansku hranu dok ste u Istanbulu. Ok, sad ću kupim jedne perice, ove ulične što prodaju da vidim kakve su. Hello brother, what is the best one you have? With cheese is the best, bro. How much? 50. Give me one, thank you very much. Number one lemon. Upravo ću idem uličnu pericu, što brazeri prave. Thank you brother, thank you very much, bye bye. Okay, upravo ću da probam uličnu pericu da vidim kakva je. 50 lira koštala, što je oko 100 dinara, oko $1 otprilike. Dobro. Sir je veoma dobar, onako, dosta je osvežavajuć. Lep je, 80 sir i perice 9-10, dakle, generalno cijela ocena 8,5. Super hrana, probajte. Perice je baš hrskava, baš mi se sviđa. Ovo je najomiljenije sultanovo, tako je makar pisalo u mom jelovniku. I ovo je koštalo 2000 nešto turskih lira, dakle ovo je već košta preko 4000 dinara ovaj tanjir, ovo je 4000 nešto dinara. Znači da vidim da li se isplati, mislim malo je to mjesto za 4000 dinara, ajde da vidim kakav je kvalitet.
Ovo je ipak jedan od najelitnijih ovdje restorana u gradu. Miris dobar. Ovo je pa jagnjetina, ništa kaže ovo. Ovo je kajmak okolo. Onda ima kajmak kao šta već ne znam šta je ovo, a onda ima smisla zašto toliko košta. Idemo ovako da probamo. Ovo je toliko skupo, a toliko dobro. Ukus je fenomenalan. Jagnjetina. I znam zašto se sad ovo zove sultanovo omiljeno, jer kod sultana nisu štedili kad je u pitanju kajmak. Puno kajmaka je ovog sira i ono što je izmješano i jagnjetina je sjajna. Mislim da ukus je 10 od 10 i kajmak je toliko težak, tako da ću nekoliko pokušati da pojedem, ali mislim da će mu održati do sutra ujutro, tako da ovo ću pojesti za ovo večer i bit ću sit, spavat ću kubiba kad budemo se pojeo. Ali definitivno za ovaj restoran ocjenjujem 10 od 10 i mi sad prelazimo na sljedeći restoran, a to će biti burek ovdje iza mene, dakle on ide sljedeći na red, da vidim šta on kaže, ulični burek u Istanbulu, gdje se on nalazi. Tako da vidim šta kaže prvo jogurt njihov. Super postiže kao na onaj pekarski naš domaći i ide malo bureka, ovo je sa zeljenicom. Dobro. Idemo s sirom. S mesom. Ne znam, nisu bolji nego naši, isti su. No isti, nije bolji nego naš domaći srpski. Evo vidite kako meso izgleda. Dakle, oni nemaju svinjsko meso, tako da je možda burek sa svinjskim mesom i bolji kod nas, jer mi ga i možemo praviti jer oni ne koriste svinjetinu jer su musulmani. Ali, ništa posebno. Za burek kažem 8,5, 10, 9 od 10. Naravno, burek ništa specijalno. Nije se kao da se otišli u našu pekaru da se kupili. No, dobro, može proći, tako da idemo u sljedeću prodavnicu da kupimo. Give me my ice cream, don't... Oh my god, I'm on it! Allah'ım söyle be. Give me my ice cream, please. Hayır değil. Take it. This is the pro Like it? level skill, yeah, good, very good. Thank you. Allah'ım ben. Come on. Like, this is the years of drinking brother. Oh, sorry. Whoa! Look at me like this. Come on, man. Come on. Okay. Finally. Is that it? Good, yeah. Okay. Yeah. I'll keep it in the Like, thank you, brother. Okay. Napravo ništa kaže ovdje je ovo prvak sladoled, ovdje nije voda. Is this real ice cream? No joke. Real ice cream. Yeah, really, yeah. Oh, kozi. Like this, brother. Kao žvaka, baš dobar. Super sladoled. Veoma je ovako gljecam, ali je baš onako mogu, evo. 10 od 10, baš je kao žvaka. Uz gozije, mojega 10 od 10 savršen sladoled, probajte. Da vas izdaje baliju. Ovo će ovaj na hef, knufef, kako se već kaže, ne znam. A ovo je dakle, opet nije ulična hrana, opet sam vas prevario, ali je, imali smo na ulici, dakle, sad fičarnici, ovo sam kupio u restoranu. Ovako slučajno sam zapravo jeo u Jordanu. Gore se sipa malo, nije cimeti, već je vidjeti kako izgleda, dakle, sir je unutra, kozji sir i ovo je slatkiš, dakle, ovo je tako dobro. Nemam kada davi, da. Kadajf preko topljenog sira, što je stvarno nevjerojatno. Još plus ovaj pistaći u prahu. Ovo je stvarno nevjerojatno. Ovo definitivno zaslužuje desetku. Lajkajte moj video, zapratite moj kanal. Ćao!
Da. Vidimo se. Lajkite video, zapratite kanal.